i nikomu ništo ne kažavo ti Edenovi. Za ona što go bea videle, pomiluj mja Bože po velicej milosti Tvoje i po množestvu štedrot Tvojih očisti bezakonje moje. Božestva Tvojego spase, malo zaju obnaži, sovošećim s Tobою na goru. Premirnija Tvoja slavi, slatko rijesi račitelji. Тем же ужасно зовяком добро. Царю небесний, утешителю душі істини, живе, де сяй. Ой, усіяти, алілуя, і веде в гору святині своя, гору сіюю же стяжа десниця Его. Спаси преобразивися на горе
Христові Марії, непреможного чоловічі місця, розкрісся же Христе Боже, смертію смерть поправи, єдинці святія Троїці, прославляємо і Отцу, і Святому Духу, спаси нас. Kyrie biblebsexura nunque ide, que episcepse tin ambelon taftin, que catarchis eafti, kine fitepse tin dexiasu. Христа любивого, род наш православен християнский, да Господне Господ Богу царство то свое, постоянно сега и секогаш и во веки веков. Архиерейството свое, да Господне Господ Богу царството свое, постоянно сега и секогаш и во веки веков. Блаженнейший от архиепископ наш Стефан и преосвященный от епископ наш Климент, святейшите патриарси, блаженнейшите архиепископи, високопреосвящените митрополити и преосвящените епископи, си от священички и священомонашки, дяконски и монашки чин, и си от лир църковен, да го спомне Господ Бог во своето царство постоянно, сега и секогаш, и во веки веков. Господ Бог во царството свое, постоянно сега и секогаш, и во сите векови. Амин. Вас и сите православни християни, да ве спомне Господ Бог во царството Архиерейство свое. Твое, Пане Господи, Уште ти ја принесуваме ова словесна и безкрвна служба и просиме и молиме и те преколуваме и спративо Твоето
Go patrzę. Czwarta to jest.